Kajan na ako tu pertandingan manugaga itu aku sadai boleh. Iya na jelas luku Mercedes ang kasipa ke mandaptar di sigaga manugaga boleh. We mupuji tonga manahala se ulumu tan nalobawa na mali na mega moja tu duimu. Hei mo asangi magampak-gampang iruntuk manugaga mega sa manugaga ibalu tapi balun tentu gaga onin na. Peko ni pale. Kosipunan na begini, napa na begitu. Kalau na pala sapa, manuk gaga. Okay. Garewang kalinga ye. Maka memang nga tanah lor timu mu parsan berkajue. Makatok aja pengujaran na ko na de mo italemo. He, maka ka iya. Sitongan na miyaw pau. Chocho ni melo mawasat tulo ko. Namu jama pale. Tulo mapek ko je. Wasa dega manugaga mo. Iya bawa na moala. Wah, sepenak ko nasa di mancaji tahu. Napa ko minta manuk gaga makawa gigi. Inaruya sa manugaga modern. Modern gaga, modern bulamu. Sapi manugaga na si ba Mercedes? He, ujang manugaga ni ala sahi. Maginang kaya melo masapira manugaga. Daripada dia to tama kontes, dia to na to mala juara. Ay, naramala juara. Beningi mancaji manuk gaga season no Mercedes. Iko na ako to mancaji manuk gaga. Tak pamu, garta ko milo mancaji manuk gaga. Puy! Iko mo ya tadi nange makada. Jadi ko mancaji manuk gaga toko. Pada pain itu, poli ini. Hai,
Paci ini matutuyok ko tu Mercedes. Liso na mangarang itu matamu. Pada terlalu manu eh. Aga mosang. Aja mo lari. Aja mo lari. Aja mo lari. Sapi manugaga na si ba Mercedes. Ujang manugaga ni alasahi. Maginang kaya melo masapira manugaga.